ಅತಿಥಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಜಗದೀಶ ಹರೇ ಸರ್ವಾಣಪತಿ ಆಶ್ರಿತ ಕಲ್ಪಲತೀತ ಆಶ್ರಿತ ಕಲ್ಪಲತೀತ ಆಪಮಾಧವ ಓಂ ಜೈ ಜಗದೀಶ ಹರೇ ಸಾಯಿ ಮಹಾದೇವ ಮಂಗಲ ಆರತಿಯಂತು ಮಂಗಲ ಆರತಿಯಂತು ಮಂದರಗಿರಿಧಾರಿ ಓಂ ಜೈ ಜಗದೀಶ ಹರೇ. ಮಯೂರಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವರ ಮಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ದುಃಖವನ್ನು ಆ ಮೂಲಕ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಅವರ ನೋವಿನ ಕಥೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವಂತೆ ತನ್ನ ಮಗಳ ಹೆಸರು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಇಂಥ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಚಾಲಕ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಅವರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಜಯ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. ಅಖಂಡ ಭಾರತವನ್ನಾಳಿದ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಶೋಕನ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಈ ತುಳು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಸಮೀಠದ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಗಣ್ಯಾತೀತ ಗಣ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ತಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಎಣಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ, ಬಹಳ ದೂರ ನಹದೇವಲಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ದೊಡ್ಡ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ, ಕಾನೂನು ತಜ್ಞ, ರಾಜ್ಯಸಭಾದ ಸದಸ್ಯ, ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮಂತ್ರಿ, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ವಿಶಾಲ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಸಂಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. स्वामी मेरे पास कोई शब्द नहीं है जिसे आपका मैं कृतज्ञता व्यक्त करूं. मैं बहुत ही खुश हूं. एक असामान्य चक्रवर्ती के लिए एक असामान्य व्यक्ति ही उद्घाटन करना चाहिए. इसलिए आप आए, आपसे आपको स्वागत है, सुस्वागत है. इसी प्रकार इस मैं ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಿದೆ ಜನರಿಗೆ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈ ದಿನ ಈ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಬಂದು ದೂರದಿಂದ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೆರಗನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ MLA ಶ್ರೀ ಉಮಾನಾಥ ಕೋಟ್ಯಾನವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಭವಿಷ್ಯ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೈಸೂರಿನ ಅರಸರನ್ನು, ಒಡೆಯರನ್ನು ಆಮಂತ್ರಿಸಿದ್ದೆವು. ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುವುದರಿಂದ ಬರಬೇಕೆನ್ನುವ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದರೂ ಅವರು ಬರಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರ ಜಾಗವನ್ನು ನಮ್ಮೂರ ಅರಸರು, ದುಗ್ಗಣ್ಣ ಸಾವಂತರು, ಸೀಮೆಯ ಅರಸರು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಿಕೆಯ ಮೆರುಗನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮುಂಬೈಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ನಾವು ಕರೆದಾಗ ಬರುವವರು. ಈಗ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸುಧೀರಣ್ಣ ಯಾನು ತುಲುಟೆ ಪನ್ಪ್ಯಾರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಅದಾಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತೀರು. ಇದು ಕುಡೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗಾರ ಬೈ ಯಾನ್ ಲೆತ್ತೆ ಆರು ಬತ್ತೇರು ಹೆಂಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊರಿಯರು ಯಾರಿಗೆ ಯಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆ. ಅಂಚನೆ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರು
ಬೊಂಬೈದಾರು ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿ, ಆತ್ಮೀಯರು ಮಿತ್ರರು, ಸರಳ ಸ್ವಭಾವದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ತೋರಿಕೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪನ್ನಿನ ಉದಾರ ದಾನ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅದೇ ನಾನು ಬರೋಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪನಗ ಆರು ಬತ್ತದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮೆರುಗು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಪಾಲ ದೇವಾಡಿಗರು ಉಳ್ಳೇರು. ನಿಮಗೆ ಧರ್ಮಪಾಲ ದೇವಾಡಿಗರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಉಂಡು. ಆರು ತುಳು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಸ್ತ್ ಬೆಂತಿನಾರು. ಆರು ತುಳಿತ ಮಿತ್ತು ಭಾರಿ ಮೋಕೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಮಿತ್ತು ಭಾರಿ ಮೋಕೆ. ಅರೆಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ತೋನ್ಸೆ ಜಯ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು. ಅವರನ್ನು ಕರೆದಾಗ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಅತಿಥಿ, ಮೈರಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅತಿಥಿ. ಅವರು ಉದ್ಯಮಿ ಜಯರಾಮ ಎನ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು. ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರೂ ಹೌದು, ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ. ಮೈರಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಅಂದರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕರೆದರು ಬರುತ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು CA ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರು, ಸೇವಾ ಭಾರತೀಯ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮುಂಬೈಯದ್ದು, ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು, ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಕರೆದಾಗ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದವರು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವರೇ. ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಪ್ಪನಾಡಿನ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರಾದ ಮನೋಹರ ಶೆಟ್ರು. ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇನೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು, ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಕೆಳಗೆ ಕೂಡ ಇರುವಂಥ ಗಣಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು, ಸಭಿಕರನ್ನು, ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು, ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು, ಶಿಸ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ್ನು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲರನ್ನ ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೀನಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯು ಸರ್. ಆತ್ಮೀಯರೀಗ ದೀಪವನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. Offer the flowers to the portrait of Samrat Ashoka, which is kept on the left side of the dais. May I request Dr. Subramanian Swami and all the guests and our trustees to join for offering the flowers to the portrait of Samrat Ashoka. Samrat Ashoka ಅವರ ಭಾವ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಈಗ ಅತಿಥಿಗಳು ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅತಿಥಿಗಳು ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ಈಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾರ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪೇಟ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು, ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ
ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ದೇವಳದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಈಗ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದ್ದೇವೆ. हमारी देश की एकता जो थी उसको विभिन्न करके उसको टुकड़ा टुकड़ा करने के लिए अंग्रेजों ने एक नया इतिहास बनाई, जिसमें सम्राट अशोका को कहा कि वो तो मायूस हो गए और ये सोचे कि मैंने क्यों ये सारा आक्रमण किया। सम्राट अशोक ने ये कभी नहीं कहा कि मैं मायूस हूँ कि मैंने सारा देश का एकता की। मैंने ये सवाल उठाया कि क्या एक ही रास्ता है? और भी रास्ते हैं। एक रास्ता से मैं हिंदुस्तान को एक कर दिया है, लेकिन दूसरा भी रास्ता है, उससे क्या मैं लोगों को एक कर सकता हूँ। जमीनों को एक कर दिया, कश्मीर से कन्याकुमारी तक उन्होंने एक कर दिया था। लेकिन उन्होंने पूछा कि अब हमारे देश में जो रहते हैं उनका भी एकता, जो घृणा हुई थी युद्ध में, जो खून खराबा हुई थी, उसको भूलकर हम एक होने के लिए तब उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। अशोका की मृत्यु कब हुई? अंग्रेजों की लिखी हुई पुस्तक के अनुसार 322 डेट देते हैं। बीसी माने 2000 एडी में, और बीसी को बिफोर क्राइस्ट 0 ईयर में पैदा हुए, तो उसके पहले को बीसी कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट, और उसके बाद एडी कहते हैं, एनो डोमिनी माने क्राइस्ट के बाद। तो ये अंग्रेजों ने बनाया था, परंतु ये डेट बिल्कुल सही नहीं है। ये डेट जो है वो हमारी पुराण से, हम पुराण जो हैं अनेक पुराना, विष्णु पुराना विशेष तौर पर, उसमें स्पष्ट है। उनको जिन्होंने पुराना लिखी उनको कैसा स्पष्ट पता है, क्योंकि वो नक्षत्रों को देखते थे, ग्रह को देखते थे, और किस पोजीशन में है उसका रिकॉर्ड रखते थे। और इसीलिए आज उस पुराण को पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ों की ठीक से डेट मिल जाती है। अशोका के देहांत 1503 यानी बिफोर क्राइस्ट का 1500 साल, और उसके बाद 2022 साल अब तक, इस जोड़कर कितना बनता है? 3500 साल की पुराने, वो है वास्तव में जो डेट है। हमारे इतिहास में जो पढ़ाई जाती है सब में गलत है। आर्यन द्रविडियन गलत है, हम टुकड़े टुकड़े थे वो भी गलत है। हमारी देश में, हमारी संस्कृति में विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन, वो हमारी आधार थी, और हमारे सारे राजा महाराजाओं ने लगातार देश को दोबारा एक करने के लिए प्रयास करते रहे। राणा प्रताप ने भी ये किया, शिवाजी ने भी यही किया। किसी ने अपने को खंडित रूप से नहीं सोचा, मैं मराठी हूँ, मैं राजस्थानी हूँ, ऐसा नहीं सोचा। हिंदुस्तान, भारत, इन शब्दों के जो प्राचीन शब्दों उनको उपयोग किया। तो इसीलिए आज आपने जो ये किया है अशोका के नाम पर, उनके जन्मदिन पर स्मरण करना, ये ऐतिहासिक कदम है आपकी, और ये अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि बीजेपी की गवर्नमेंट दिल्ली में
इस आने वाले 2 साल के अंदर जब दूसरा चुनाव होने वाला है लोकसभा का, उसके पहले पुस्तक तैयार कर दें और हर स्कूल में जो हमारी सही इतिहास है वो करें। हम एक हैं, इसका सबूत तो क्या है? हमारी डीएनए है, और डीएनए का टेस्ट खून से कर सकते हैं, आपका रक्त को लेकर के कोई भी लेबोरेटरी में कर सकती है। मुझे एक बार असाइदीन ओवैसी ने कहा कि हम तो आपसे अलग हैं, आप पहले से हैं, मैं बाद में आया। मैंने कहा तुम्हारी हैदराबाद में माइक्रोबायोलॉजिकल लेबोरेटरी है, दोनों चलें और हमारी डीएनए टेस्ट करेंगे और एक ही दिखेगा बढ़ाएगा। अभी तक वो तैयार नहीं हुआ है आने के लिए। वो डरते हैं इस बात से कि वो सही हो जाएगी तो उनको जो पृथकवाद की जो भाषा है उसका कोई कीमत नहीं होगी। मैं ये कहता हूं कि दक्षिण में जो लोगों की जो चमड़े की रंग उत्तर भारत से ज़्यादा काला है, उसका कारण है धूप सीधा आपके चमड़ों पर पड़ती है, उस कारण से। और ये आपके रेस माने आपकी जो कुटुंब है उसका कोई परिचय नहीं है। उत्तर में कश्मीर जैसे जगह में धूप सीधा आपके ऊपर नहीं आती है, एक एंगल पर आती है, और हमारे चमड़े के नीचे जो डीएनए है उसमें उस पर कोई असर नहीं पड़ता है, परंतु पिगमेंटेशन उसको कहते हैं जो रंग बदल देता है। इसीलिए आजकल क्रीम डालने से आपका रंग बदल जाता है। ये कोई आपका जेनेटिक्स नहीं है, ये आपका पैदा हुआ गुण नहीं है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि भारतीय को सबको अपना एक मानना चाहिए। हमारी जो जात में बटे हुए हैं ये भी जन्म से नहीं है। कृष्ण भगवान अर्जुना को कहते हैं कि मैंने वर्ण व्यवस्था बनाई थी, जो ज्ञानी त्यागी साहसी है वो है ब्राह्मण, जन्म से नहीं। ये तो गीता में लिखी है, आप पढ़ लीजिए, कहाँ लिखा है कि ब्राह्मण पैदा होता है। हाँ, वो किसी ब्राह्मण के घर में पैदा होता है तो उसको सुविधा होती है ज्ञानी त्यागी और साहसी बनने के लिए, क्योंकि उनके जो पिता माता हैं वो ब्राह्मण थे तो उस गुण उनको दे सकते हैं, लेकिन वो अनिवार्य नहीं था। आपको पता है कि विश्वामित्र क्षत्रिय घर में पैदा हुए, उनको हम महर्षि कहते हैं। आपको पता है कि वेद व्यासा का माँ मछुआरा थी, उसको हम महर्षि कहते हैं। कालिदासा तो जंगल में वनवासी था, उसको वो महाकवि को हम ज्ञानी कहते हैं। तो इसीलिए हमें बांटने के लिए जो इतिहास है जो अंग्रेजों ने लिखा और उन्हें छिपाना है, छिपाया नहीं। मिनट फॉर एजुकेशन अंग्रेजों ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की और उसमें जिन्होंने पेश किया उन्होंने ये कहा कि हमारी लक्ष्य है हिंदुस्तानियों को कपड़े जो पहनते हैं, खाना जो खाते हैं, फोर्क एंड नाइफ का जो उपयोग करते हैं, ये सारा अंग्रेज़ों का होगा। भले उनके चमड़े अंग्रेज़ों का नहीं होगा, उनका रंग अंग्रेज़ों का नहीं होगा, परंतु हमारा लक्ष्य है कि वो अंग्रेज़ जैसा व्यवहार करें, अंग्रेज़ जैसा सोचें, और अंग्रेज़ ना होने के कारण उनमें हीन भावना आएगी और हमारी बात को सुनेंगे, हमारी गुलाम बनने के लिए तैयार होंगे। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में आज भी रिकॉर्ड आपको मिल सकती है। वो जानबूझकर की थी, संस्कृत को खत्म करने के लिए वो अंग्रेजी लाए थे। तो मैं ये कहता हूं कि जब आप सम्राट अशोका की जन्मदिन मनाते हैं
आप एक पहला कदम ले रहे हैं इस साजिश को खत्म करने के लिए। और भी ऐसे वीर हैं, उनका भी याद करना पड़ेगा, उनका भी स्मरण करना पड़ेगा। अनेक हैं, आपको ये पता नहीं कितने लोगों को स्पष्ट रूप से पता है कि हम्पी में आदि शंकराचार्य श्रृंगेरी के 2 बालकों को पकड़ के उनको शपथ दिलाया, राजा बने और विजयनगरम पैदा हुआ, जो यहाँ कर्नाटक से सीधा बंगाल के बॉर्डर तक और आधा हिंदुस्तान को उन्होंने मुक्त कर दिया था। और हमारे देश की जो हिंदू संस्कृति बची हुई है दक्षिण में ज़्यादा है। उत्तर भारत में जाओगे तो लोग कहेंगे ये साउथ इंडिया में ज़्यादा वो हिंदू है हमसे, क्योंकि यहाँ आपके जो राजा महाराजा थे उन्होंने लड़ाई करके इस देश में हिंदू की रक्षा की और हिंदू का पुनरुत्थान की। और इसीलिए कर्नाटक एक पुण्य भूमि है, और इस पुण्य भूमि में आपके राजा महाराजाओं ने ये हमारे देश के लिए किया। तमिलनाडु में चोला पांड्यन, केरला में चेरा, ऐसे हर जगह में। और आपको आश्चर्य होगा कि नॉर्थ ईस्ट में अहोम डायनेस्टी, जो लोग आए थे बर्मा से पहले, लेकिन यहाँ आने के बाद यहीं के शादी हो विवाह होने के बाद उन्होंने एक अहोम डायनेस्टी बनाई हिंदू राष्ट्र के नाम से। और जब मुगल लोग नॉर्थ ईस्ट को पार करके थाईलैंड, बर्मा ऐसे जगह जाने के लिए प्रयास की, 6 बार उन्होंने आक्रमण की, 6 बार अहोम डायनेस्टी ने उनको पराजय किया, उनको मिटाकर वापस भेजा और मुगल पार नहीं कर सके। इसीलिए आप जानते हैं कि मुगल का कोई इतिहास नहीं है बर्मा में या थाईलैंड में। लेकिन हमारे इतिहास के पुस्तक में कहीं अहोम डायनेस्टी का कोई जिक्र है? कोई नाम ही नहीं लेता है, किसी को पता नहीं है। हम समझते हैं वो चाइनीज जैसे लगते हैं, वो चाइनीज होंगे, वो चाइनीज नहीं है। उनके डीएनए टेस्ट के अनुसार वो वही हैं जो हम हैं। और इसीलिए ये इतिहास में हमारी साथ होनी चाहिए। सम्राट अशोका के स्मरण करने के अर्थ है कि सारे हिंदुस्तान में जो वीर थे उन सबको याद रखने की जरूरत है। आपको आश्चर्य होगा कि गुजरात से सेना जा करके कैलिफेट, जिसको कोई हरा नहीं सकता था, यूरोप में जाकर उन्होंने स्पेन की कब्जा कर ली थी, सारा यूरोप को कब्जा कर ली थी, उसको पराजय करने वाले हमारे गुजरात के जो फौज थी और जो राजस्थान के साथ जुड़कर जाकर उन्होंने आक्रमण किया। ये किसी हमारे इतिहास के पुस्तक में पढ़ाई जाती है। हमारे देश 1947 के बाद एक हुई, उसका एक ही कारण था, सरदार पटेल ने एक एक राजा को समझाया हमारी इतिहास। और आपको आश्चर्य होगा कि 600 राजाओं को जिनको अंग्रेजों ने मुक्त कर दिया था, कहता तुम अलग देश हो, उन 600 से मिलकर 500 को हमारे देश में विलय कराया। नहीं तो हमारी देश तो जैसे कपड़े में कीड़े छेद बना देते वैसे हो जाती थी। हर जगह में छोटा एक देश, उसमें कई ऐसे देश हैं जो अलग होने के लिए प्रयास की। अमेरिका में ये पुस्तकें इसमें आई है, गूगल में जाकर आप निकाल सकते हो। तो इस भारत को दोबारा, हम लोग वही लोग हैं लेकिन हमें हीन भावना है, हमारी शक्ति को हम जानते नहीं हैं, हम आपस में छोटी छोटी बातों में लड़ रहे हैं। एक हो जाए और कहें कि भारत को एक महाशक्ति बनानी है, उसके लिए जो हमें प्रयास करनी है करेंगे, भारत बनेगी, दुनिया की महाशक्ति बनेगी और हमारे सामने कोई नहीं टिक सकता है। सम्राट अशोका को आज स्मरण करने चाहते हैं तो फिर अशोका ने जो किया, सारा देश को एक विशाल शक्तिशाली
देश बनाया वही हमें दोबारा बनानी है। छोटी छोटी बातों में आपस में हम बंटनी नहीं चाहिए। इस देश में किसी चीज़ की कमी नहीं है। हम तो हमारे देश में 12 महीने कृषि कर सकते हैं। अमेरिका में 5 महीने बर्फ गिरती है, नहीं कर सकते। यूरोप में भी नहीं कर सकते, रशिया में भी नहीं कर सकते, चाइना में अधिकांश जगहों में 5 महीने के लिए बर्फ के कारण नहीं कर सकते। लेकिन हिंदुस्तान में 12 महीने आप 3 फसल बो सकते हैं, 3 क्रॉप वैरायटी। लेकिन किसान को जो मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। पानी मिलना चाहिए, बिजली मिलना चाहिए, फर्टिलाइज़र मिलना चाहिए। ये सरकार व्यवस्था करेगी तो हमारे देश में कुछ नहीं अतिरिक्त करे बिना 3 गुना हमारी फसल हो जाएगी। और एक खेत में 1 एकड़ में जो हम उत्पादन करते हैं उसके 4 गुना ज़्यादा इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक्सपेरिमेंटल प्लॉट में होती है। हमारी मिट्टी में ही जो वो लेबोरेटरी में ले जाते हैं, वहाँ फर्टिलाइज़र डाल के, पेस्टिसाइड डालकर, पानी डालकर देखते हैं कि 4 गुना ज़्यादा फसल आती है। तो सारा देश में पानी की कहाँ कमी है? आप कर्नाटक में तमिलनाडु से लड़ सकते हैं कावेरी के बारे। मैं तो कहता हूँ कि तुम्हारे पास में समुंदर है, तमिलनाडु के पास भी समुंदर है, दोनों में समुंदर के पानी से नमक हटा के पीने के पानी जितना भरना है कर सकते हो। तमिलनाडु बे ऑफ बंगाल से पानी निकाल के, नमक निकाल के सप्लाई करेगी तो कावेरी नदी के उल्टा रास्ते से आपको यहाँ मैंगलोर तक पहुँचा देगी। क्षमता बहुत है। लड़ने के लिए बहाना लोग ढूंढते हैं, परंतु अशोका से हमें सीखना चाहिए। उसका लक्ष्य अंत तक, बाद में ही सब काम पूरा होने के बाद भी बीच में छोड़कर भागे नहीं। वो रन छोड़ नहीं थे। उन्होंने बाद में जब हो गया और सम्राट बन गए तो उन्होंने ये फैसला किया कि हमें इस देश में उस सिद्धांत को फैलाना है जिसमें अहिंसा, शांति, ये सब होना चाहिए। तो हम दोनों हिस्से को याद रखना चाहिए। सम्राट जिसने देश को एक किया, सम्राट जिसने हमारे देश को एक शांति की संदेश दिया, और ऐसे ही अन्य राजाओं आए हैं। और हम अपने देश को कुछ भी और करें, परंतु इतना जरूर करना चाहिए हमारी देश की एकता हो, और उस एकता में जो क्षमता है उसको पूरा उपयोग करके हमारे देश को एक समृद्धशाली देश बनाएं। यही श्रद्धा होगी सम्राट अशोका के लिए, और कोई श्रद्धा हो नहीं सकती। दोबारा एक महाशक्ति भारत को बनाना, ये हमारी लक्ष्य होगी। तो सम्राट अशोका का हम सम्मान करेंगे। ಧನ್ಯವಾದ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ನಮ್ಮ ಮಯೂರಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ಅನೇಕ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಧೀರ್ ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜಯಣ್ಣನ ಮಯೂರಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ದ ಪರವಾದ ಒಂದು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಆರು ಬಾರಿ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ, ಬಾರಿ ಪಾಪದ ಕಲೆ ಪೂರ ಬಾರಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ ಉಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಎಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆರ್ನೊಟ್ಟು ಉಲ್ಲೆನ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಕೇಂದು ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಅವೇನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಜೋಗುಲ್ ಪಾಕ ಜನ ಕೇನೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಆ ಕಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು. ನಮ್ಮ ಬೊಂಬೈದ ಕಲೆಗೆ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದ ಕಲೆಗೆ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಗತ್ತು ಆರು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಜನೆ ಎರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಏನ್ ಪಾಕ ಜಂಟ ಪಂದೆ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂಡಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಆರ್ನ ವಿಷಯಡು ಆರ್ಮೇರ್ ಫಿಲಿಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮೂಲೆ ಉಲ್ಲಿರು ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ಅಂಚೆ ಆರ್ನ ವಿಷಯಡು ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತಂಡ ನಂಗೆ ಮಾತಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಡಿ ವಾವ ಗತ್ತದ ಪೊಂಜೋಲಿತ್ತೇರು ಆತೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ್ದು ಏನ ಸ್ಪೀಚ್ ಬಂದು ಅರೇನ ದೇಹನೆ ಜನತಾ ಸೇವೆ ಜನಾರ್ದನ ಸೇವೆ ಪಂಡಿತ ಆರು ಜೀವನನು ಈ ಜನತಾ ಸೇವೆಡೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ನ
ಕೊರ್ದು ಇನಿಮುಟ್ಟಲ ಆರು ಜನತಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಅಶೋಕ ವೃಕ್ಷದ ನಿರಲ್ದಂಚನೆ ಆರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆನ ನಿರಳ್ದಂಚನೆ ಮಲ್ತದು ನನಲ ಆರು ಪಾಪದಕ್ಕಲೆಗೂ ಈ ನಿರಳನ್ನು ಆರ್ನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಪಂದು ಕೊರಂದು ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಜೆ ಕೆ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಟೀಮು ಇನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುರು ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಮನಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆ. He has given so many precious thoughts and he has spent lot of time here. It was wonderful. आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर. मोहिनी फाउंडेशन के साथ हमको गौरवपूर्ण प्रणाम हम अर्पित करते हैं सर. And his fans who have been attending this program. Now he will be leaving to another program and we are very, very grateful to our Honorable Rajya Sabha member and the former minister and one of the greatest economists India has ever produced, and also a good administrator, teacher and a politician of course. Samrat Ashok is almost around 2550 years back he has born. ಅದನ್ನು ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನೋತ್ಸವವನ್ನು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮಯೂರಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 14ಕ್ಕೆ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನೋತ್ಸವ ಆಗಬೇಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜಯ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯೂಟಿ. ಅವರು ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅವರ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಮಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಕಡಿಮೆ ತೋರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತಿನಗಲು ಮಾತ್ರ ತೂಕದ ಜನಗಳನ್ನು ಬಂಡದು ಈಗಲೇ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬೋತನೆ ಬಂಡದು ಆ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಎನ್ನ ಭಾಷಣ ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈ ಜಗತ್ತಡಿ ತಾಪಿನ ಮತ ತೋಂಡ ಯುಕ್ರೇನ್ದ ಲಪಡ ರಷ್ಯಾದ ಲಪಡ ಒಂದಿನ ಮಾತ ತೂದು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಪನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಒಡೆಮುಟ ಉಂತುದನ್ನು ಪನ್ನ ಒಂಜಿ ಜಾಗಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಒಂದೇನು ಮಾತ ಈ ಕಲಿಯುಗೋಡು ನಮ್ಮ ಅನುಭವಿಸೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದಲೆ ಮಯೂರಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದಿಯೊಂದು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪೂರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಎನ್ನದು ಜಯಪಲ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಯೂರಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡು ಜಯಣ್ಣನ ನೇತೃತ್ವ ಯಪಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಭಾರಿ ಯಾರು ಪೊರ್ಮುದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರು. ನೆತ್ತ ತುಂಬು ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂತೇರನ್ನು ಮುಂಬೈಲಿ ಎತ್ತದ್ದು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಅರೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತದ್ದು ತುಳು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಮಲ್ತಿನ ಜಯಣ್ಣೆ ನಂಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮೋಕದ ಜಯಣ್ಣೆ ಯಾರು ಅರೆಗೆ ಎಡ್ಡ ದೇವರ ಎಡ್ಡ ಮತ್ತು ನನ್ನದ ಈ ಮೌರಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ತುಂಬರಡು ಪಂಡದು ಯಾನು ದೇವರಡೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಅಶೋಕ ಪಂಡ ಅವು ವಿದೌಟ್ ಸಾರೋ ಮಂಡ ಅಶೋಕೆ ಪುಟ್ಟನಾಗ ಆರ್ನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ದುಕ್ಕೊಡುತ್ತೇರ್ಗೆ ಆರು ಪುಟಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪೆನ ದೂರ ಪೂರ ಪರಿಹಾರ ಅಂಡ್ ಐಟ್ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪಿನಂಚಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಅಲ್ಪ ಈ ಅಶೋಕನ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಅಶೋಕನ ಈ ಜನ್ಮ ದಿನೋತ್ಸವನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ನೆನಪೊಂದುಪ್ಕ ನಂಕಲ ಈ ಸುಖ ಕಷ್ಟ ಈ ಕಷ್ಟೋದು ನಂಕಲ ಪಿದೆ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ನಮ್ಮಡಲದಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ತಿನ್ನಂಡ ಅವು ಪಿದೆ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಬಂದು ಯಾನ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿಪು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಂಚೂರು ಸರಕಾರವು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸರಕಾರನೇ ಚರಿತ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ನಮಕ್ಕು ಮೂಲು ಪಾತೆರ್ನದ ಲಾಪಿಸಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೇನು ನಮಕ್ ಸರಕಾರ ಮುಟ್ಟಾದು ಚರಿತ್ರೆನು ನಿಜವಾಯಿನ ಚರಿತ್ರೆನು ತೋಜಾದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಮಿತ್ ಚರಿತ್ರದ ನಿಜವಾಯಿನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ತೋಜಾವಡು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಯಾಸ ಮಲ್ತೇರು ಜಯಣ್ಣೆ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಜಯಣ್ಣ ಇರ್ನ ಈ ಮಯೂರಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗಳ ಇರ್ನ ಈ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳ ಮಸ್ತ್ ಇಂದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿವಸ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂದೇದು ಗೌಜಿನ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಶೋಕ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಸಾದ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಬರ್ಡೇ ಅದರ ಕಲ್ನ ದಿನಾಚರಣೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಲ ಸಭೆ ಸಂತೋಷ ಅಂಡ್ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ ನಂತರ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ಆ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವರ್ಷ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂಥ ಕ್ರಮ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಯೂರಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಅಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರ್ಯಾರದ್ದು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತೇವೆ, ರಜೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸರ್ಕಾರ. ಆದರೆ ಈ ಭಾರತವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿ
ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಶಾಂತಿ ಸಂವರ್ಧನೆ ಬಿದ್ದಂಥ ಆ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಷ್ಟು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಲಸ ಸರಾಗವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಯೂರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಏನೇ ಇರಲಿ, ನಾವು ಕೂಡ ಅಶೋಕನಂತೆ ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಳೆಸಿ ಉತ್ತಮ ಭಾರತವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಇಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ಕೇವಲ ಭಾಷಣ ಕೇಳುವುದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಕೂಡ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ. ನಾಗಾಭರಣನೆ ಚತುರ್ವೇದ ಜ್ಞಾನಿಯೇ ನಾಗಾಭರಣನೆ ಚತುರ್ವೇದ ಜ್ಞಾನಿಯೇ ನಾಥನೇ ಪ್ರಣವ ರೂಪನೆ ಜಯ ನಾಥನೇ ಪ್ರಣವ ರೂಪನೆ ಜಯ 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 ನಾಗಾಭರಣನೆ ಚತುರ್ವೇದ ಜ್ಞಾನಿಯೇ ನಾಥನೇ ಪ್ರಣವ ರೂಪನೆ ಜಯ ನಾಗಾಭರಣನೆ ಚತುರ್ವೇದ ಜ್ಞಾನಿಯೇ ನಾಥನೇ ಪ್ರಣವ ರೂಪನೆ ಜಯ ಸಾಸನಿ 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 ಬಬ ಪಸನಿ ನಿ ಪನಿ ನಿ ಪನಿ ನಿ ಪಮ ಗಮನಿ ಪಾಪ ಮಪ ಪಮ ಪಾಪ ಮಗ ಸಪ ಮಗ ಪಮಗ ಗಮ ಪನಿ ಸಸನಿ 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 ಬಬ ಪಸನಿ ನಿ ಪನಿ ನಿ ಪನಿ ನಿ ಪಮ ಗಮನಿ ಪಾಪ ಮಪ ಪಮ ಪಾಪ ಮಗ ಸಪ ಮಗ ಪಮಗ ಗಮ ಪನಿ ಸನಿ ಸ ಪಾದನ शूरवीर बलवान दयामय प्रजापाल रक्षक करुणामय वो कहलाए। सम्राटों का सम्राट है, सम्राटों में विराट है, उससे